ole masaberin tuna kan hmuang hianin India Post gdsonline.gov.in hemi link a hianin kan lutanga video description a po hianin a link kada direct in kan lut theini tichuan India Post website a website a hian kan luta registration tia hianin kan lutanga registration option hi kan click donani kan click nuwa ti hianin page thana kan luta validate your details ti lo omani eta hianin mobile number le email id te validate kan ti donani amasain mobile number kan chulut masanga chuan asira hian validate mobile number ti oma emi hi kan click donani kan click zo nuwa chuanin OTP mobile number a khane in senta SMS in kan tonga OTP kha ta hianin kan chulu donani OTP SMS kan phone kan don kha ta hianin kan chulu tanga submit OTP kan hmetle donani tichuan mobile number validate successfully ti lo lang tani tichuan email ID kan chulut lenga email ID hi valid ngai kan man lai ngai kan chulu tanga chuan asira hian validate email ti om leya hi kan click lenga chuan email a hian OTP kan dong le donani kan email kan chekanga email a khanin OTP kan donga tuna kan hmuang hianin hemi OTP hi kan copy paste anga kan copy anga tichuan heta hianin kan chulu le donani kan copy paste anga tichuan submit OTP kan metlenga email validated successfully alo intele tani tichuan email le mobile number kan validate towa tichuan applicant name class 10 ang khanin candidate name kha kan fill up anga class 10 ami ang khanin kan fill up anga uluk takin kan fill up anga chumin huwa father's name emo mother's name class 10 ang khanin dikhanin kan fill up lenga chumin nuwa date of birth te aom leya kan pian kum kan pian ni thla te tianin select tur oma calendar ang khalo oma an gender a hian male female transgender te oma male emo female kan itura ngaila community a hian ST UROBC SCST oma kaini tribal a chon ST ni mayanga circle in which class 10 pass a hianin kaini north east lampang tan chon north eastern kan select anga year of passing class 10 a hianin class 10 kan pass kum kha kan da donani chuan enter section below a hianin asir a hianin text oma tuna hin lang fia chialawa kan refresh anga alang fia lo ni chuan kan refresh anga tikhanin alo lang fia doni N8R6H capital vekin kan chu donani capital nilawa kan chu chuanin error khom donai chuwang chuan film khur deun kan chulu tanga submit kan metanga tichuanin submit kan me hnuwa khanin number 10 na train kan fill up lenga Aadhaar number kan chulu tanga person with disability rual ban lo kan ni chuan yes kan danga chuan disability type category A B C D le E oma heng te hi advertisement a chiang dewin a inzia ka kan lo chiranga tichuan kan select donani rual ban lo kan ni lo ni chuan in no kan timayanga 12 na hianin language studied in class 10 hei hi poimo emema class 10 a khanin eng subject nge MI la kan lo lak ti kha poimo a Mizoram a chuan mizo kan da mayanga tin north eastern danga chuanin entinan manipuri te lom theya manipuri te tikhanin kan da donani english ti te po tichuan Mizoram a chuan mizo kan da mayanga whether employed te hianin na thoklai kan nei chuan yes kan tianga NOC hi kan nei nge nga ya na thoklai employed kan ni lo ni chuan in no kan ti mayanga tichuan 14 na passport photo kha a size kha 50 KB aya lian lo turania kha kan resize vekanga folder a kan danga phone a emo computer emo tichuanin kan select mai donani photo kan upload zowa signature kan upload lenga signature hi 20 KB aya lian lo turani
kami size khanin kan siam renga nga chuan kan va select le don ani signature le photo kan upload zawa text hi kan enter le don ani V2RY7 hei kan chulu le don ani uluk deun kan chulu don ani V2RY7 ti chuan kan preview anga preview a hianin diklo omani chuanin kan ti thanga adik vekani chuanin heta box I hereby declare that ti kan va click anga submit kan met don ani submit kan mezo chuanin ti hianin print theina lo oma kan submit nu ai chuanin ai edit thei to lawa chuwangin film khuranga ni chuan PDF in kan save anga ti hianin folder a phone a emo computer a emo tian kan save anga kan save zo nu a chuanin atira khanin kan lut le don ani ti hianin application form a registration number lo oma hemi registration number hina kina poimo dona kan login le dona chuwang chuanin chin sia turani ti chuan atira kan luna India Post GDS online.in khamia atira tangkhanin kan valut thalenga kan lut thalenga website kha a link kan da to kha description a po ti chuan atira homepage a kan luta registration kha chu kan ti towa tin fee payment hi any SDSC tan exempt ania free ania chuwang chuanin fee payment kha kan ti ngai lawa stage 3 na apply online a hianin apply kan met don ani apply kan metanga registration number enter lo ngaya ti chuan registration number hemi kan mang don ani ti chuan registration number kha kan va chulu tanga circle applying for te hianin note strand ti kan da nga submit kan met don ani submit kan metanga OTP kha mobile phone kan mobile number alo thlenga nga chuan kan enter don ani kan chulut lenga kan chutlu za huna enter the text shown below HCPZD ti hi kan enter le don ani huluk dewa enter turania text kan enter zo nuwa chuanin hnuai mi next hi kan click le don ani next kan click anga ti chuan application form a hianin address details fill up tu lo oma communication address le permanent address fill up tu lo oma communication le permanent address in angani chuanin he tami same as ti kan vatik mai anga door house te apartment number street city village district pin code ni te uluk dewin kan chulu tanga kan zo huna permanent address kha kan fill up le don ani kan soita kan khanin permanent address le communication address in angani chuanin ti hianin kan tik mai don ani ain ang lo ni chuan permanent address session pa in kan fill up don ani ti chuan qualification details salom leya circle in which class 10 pass ti lo oma class 10 kan pass na kha a board kha kan ziak don ani select board khanita board a hianin Mizoram a chuan MBSC Mizoram Board of School Education alo ni maya khata khanin sahni pathum new course te sahni pali sahni panga sahni pasari ti te oma tin sahni pariat le somin kar te sahni som pasari te tin sahni le som pariat atanga I tun thleng in kar kha a om pokani ti chon kan pass kum kha a board kha kan select anga result type a hian marks kan da anga ti chuan class 10 na kan mark sheet kha kan mark muzat kha kan enter don ani English hianin kan mark muzat kan da anga chuan in select subject ti a hianin MILB ka Mizo nge nia English nge Manipuri nge Hindi Nepali tiang chi khomta notice time big tan kata MIL a khani Mizoram a chuan Mizo ani mai nga Mizo kan mark muzat khania nga mathematics te science and technology te social science te kan mark muzat kan enter anga tin additional subject om le khata khan home science te information technology te lak theya kha kan mark muzat kan enter don ani chon to bera hian CGPA score lo oma hei chu grade system mang ho khani don ani grade system mang ho kan ni chuanin grade ABCD system khomta entinan 7 te kan lo muni chuanin 9.5 a puntir zel tur kan ti to kha tikhanin I 7 kan lo muni chuanin 7 to 9.5
tiang khan 8 kan lo hmu ni chuanin 8 into 9.5 7.2 te lo hmu ta la 7.2 into 9.5 68.4 mark total khan in percentage kan hmu don ani za mo marks a khan marks ang chini chuanin engma fill up angai lawa ti khan kan da olanga save and continue kan ti mai don ani ti chuan I select division applying for ti hianin Mizoram kan da mai anga North Eastern chunga po khan a division kha Mizoram ani dona Mizoram kan select nga Manipur kan ti chuan Manipur kan select mai anga heta hianin optional lo lang lawa chan chu kati la hian ne ta chiata vai Mizoram bi khi ka hak chuak theilawa chu wang chuanin video dang siam ho ta kan copy mai anga hetiang hi ni dona heta I chuan Rajasthan an apply ta Rajasthan akan smart te alwar ti te kha oma Mizoram a po dar ngon kan ti te tin thingdol emo ti khanin chisang sang khuwa khom donin lungleya te tin aizol champhaya te khanin khuwa omanga khang khuwa te kha kan select anga panga post preference panga post panga ka kan select theya tuna kan hmuang hianin Rajasthan a chon alwar ti kha preference first choice ada ti chuanin Alanpur kha second choice kha tiang zel khanin Mizoram a po inti huna khanin chisang sang alo langa thingdol te lungmuat kan ti te mual cheng kan ti te kha tiang chi kha alo langa kha choice kha ti hianin first choice second choice third choice ang khani inda zel doni fifth choice thleng kha da theya ti chuanin kha tiang zong zong ti zo huna khanin declaration khai ti mai anga declaration itik zo save and print khai da lenga ti chuan I apply zo to don ti nani application submit successfully in ti don ani ti khanin idu chuan I print anga ida tha anga select ini chuanin email in emo SMS in mo share tina idong anga tin calling letter te po post office atangin idong bok don ani